Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Hari ini kita akan belajar bersama sambil bernyanyi ya. Ibu panggil As'ad maju ke depan. Iya Bu Guru. Ayo sekarang kita bernyanyi bersama sambil berhitung. Iya Bu Guru, ayo. Bu Guru, saya mau beli es krim dulu Bu Guru. Tidak boleh, nanti ibu jewer ya. Bu Guru cantik deh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yang tak ikut belajar bersama berarti dia orangnya nakal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tak ikut belajar bersama berarti dia orangnya nakal. Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru, Bu Guru cantik. Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru, Bu Guru cantik. Orang yang nakal dikasih pelajarannya Bu Guru, dijemur di tengah halaman sekolah ya Bu Guru. Biarlah seperti cacing kepanasan ya Bu Guru. Jangan menangis, ini bukan salah Bu Guru. Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru, Bu Guru cantik. Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru, Bu Guru cantik. Bu Guru, nanti saya naik kelas ya Bu Guru. Iya nak. Daripada saya naik kasur main tinju-tinjuan di atas kasur, mending saya naik kelas Bu Guru. Loh, kok main tinju-tinjuan di atas kasur? Nanti kasurnya rusak. Dasar anak nakal. Satu tambah satu. 2 tambah dua. 4. Kalau pagi-pagi olahraga, biar badan sehat, ayo kita melompat. 3 tambah 3. 6. 4 tambah 4. Lakuang. Kalau pagi-pagi kita senam, hitung bersama, ayo kita mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tak ikut nyanyi bersama berarti dia malas-malasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tak ikut nyanyi bersama berarti dia malas-malasan. Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru, Bu Guru cantik. Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru, Bu Guru cantik. Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru, Bu Guru cantik. Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru ya Bu Guru, Bu Guru, Bu Guru cantik. Cantik kok.